Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Office jong Deputy Commissioner ki is Khasil District hak arpodrik unai lar arajar posan kalau khat jing lang ki noi lam jong ka Khasil Student Union Laban Circle iki pandit badi ki wei ki bor badi pen khana manya keren pen bet sani hak bi de bad ka jing shna yeng be an hak khlaw ma dev khola hak jing keren ki lar pathai ku bor hadi malawai ka jing lang ku president jong ka KSU Laban Circle usamna Ruben Najar ulo ong ba ka jing keren la syam ki don dru pusaungun ki khun ki bar ki bayi ngasem jogi pandit ki shakri ya commander Mahadev Khola ya ki bakaseng ka percha jur banchna yeng hagan ga jaka namar ka komikot gisla la syam bakatran forest kala jaka shi akar duna haus nam ka kandai spa arpolai banchna tangai commander omne ka yeng shong briu ulo ong ba ka jingalang wat katnan forest ru kla therkti bakam dan bor satya ban kmi ka jaka Mahadev Khola bar halor kani ki bor sincha district la pentip bakin sapha ika kai port chaka sarkar jilla bakan shimrai halor kani namar ba yeki yeng baki dukan la shushna klembe yo jingbet nagi bor sarkar Jangan pelik dulu. Musuh sport lagi. Kalau akot ya kaki usul Laban Circle, diringkat ki dalang nak kita jungki pulit na po SP office, nak kaliang jong Darbar Snong, nak kaliang jungki pandit bahasa atau Mahadev Khola, banyak keren sani bah halor kani kaman. Kajing keren ka along bahasa ni hadu shikan tashteng ngilaya keren halor kani, te nak kaliang kaseng ngila penpau, kum mengila yang skema kanong rim lalu skini konghi, mengyong bangila ong bangim don kunu ka jing persya apa dia bakal dikamandir yang dari itu kibri kibasa hantu pat kiri bani nginum aila tre ya katu go jaka bakal long kanong snong ne kanong kanti jungnu na market kum kidulir bengi don nadu ka hendak pa arpulai ki bengi iba katu go jaka la ai sumba na ka yang sarkar pareng kila ai tang macna ya komander wan le ya kata ki nyam juki hindu yang dari ompat bakal long kuti juki pandit ne jungnu ru te kita ki boro ngila pen pau kabar bengi keren kalong halor kanika jingtet keti jongka forest department boro shikata ngitip ba kate jaka ka papo ka protective forest jongka opo shilong andre kini kindiat si hadin ketub ngi lailet yang syawa jasai Mahadev Khola bangila lipin prai ki building banung sushna tmai ngila nakaliang ka forest department ngiyo ya kashti ki om baki kata kashti kira angin dulu ki snambal adap handing shimlayo kita ki bro kidang yo hatu wasngi hatu kashti ki penpau ba nakaliang ka forest namar ba kani ka jaka kila ai sha commander naru ka kena spa afulai ta kam mahab shu hapo kata forest kere ka jingkeli ka bangibu ba boro she kata pat ya kata nakadon ka eke nakaliang ka forest si ka ba shim ban yo kini permission ni kini kita yang ka forest si ka ba ai tikumnu menta kansan ba mi kum kini kijing airpad nakawai ke department kanyat na sakawai ke department kata kalong ka eke ka bamla bancai namar bakat kum ka dulir ka bengi don bangila filing baki API ka pinisha ingi ba katrai try cakahi hadu menta kadang dehi ke forest department kamdi kanung kuti jungno namar baya katege caka sarkar paring kamshim la ai kanung ka form ju ka list ne ka gift ne ka seal deed
Henry ka ai tang na minta bancina ya ita i mandar te kemna balong bakal ni kan nong genti jong kita ki pandit ki balasa hantu te nakalyang ka disiru ho kala ong ba namar kani ka di ka kam hor ka jaka ka puta alor ka olot men jaka jaka na lang disiru la pencai ba da ka di ba olot te ho kibri ki hapsi ya ta ka bai ka janaru bot na sispa sna menta menjudan basi ya ka te kimla ban petikna ba kani ka jaka kala di ka bala olot men ende nakalyang ka disi office ka peningna ba kim dadon ya ka bor na ka jurisdiction halor kani ka benta te ki hapha ya ka report ya ka bangila ya kerentasing sya ka sarkar bar ka sarkar hi kanca pentip na kasa ai ta direction na ka rai halor tai bentang kumingyongi ban efek ngenunu ka dike ke kebenja mo kam la ban long no menta kami bangin be no namar kini kemki ong ba ki claim ba kila sala baki spas na menta borok kinong ki barjala ki bawan buhay sino sini ki bawan tang asking lai sing ki ong ya kata ngila sa ani last punch post nem kini ru ya kata na halo kata kanong rim ong ini ya kata ki epic ke jongki ba kila sa kita ki hotli kisnam kadet certificate fi bondon ka bot certificate fi bondon te kita ki iki borok na kalang disi ki ong kin sa shim ya ka report na kalang jongki ban verify kita ki sangun ki basa antai ki di wala sala kan muslim ki bakha hanu ki menu balayap ki khunjung no bar kita ki report i borok ondala dep ai na kalang ka disi ni sayo copy lang ngi bangin sa penstat halor ta halor ta binta ya kata kawai ke benta bang apa ban keren kolong ba kawai wi ikut bengiyo kaju kedulir ni file ka RTI ha arja satpra niyo ya kata kedulir ke bato syai tikini tikina ba no further construction shall be made without prior information ha kata kedulir bengiyo ha RTI kala don bagi hakini gisngipat bangi kendu ya ka forest department pan nilap ya kata kawai kedulir ke bato ba i lapom no ne lapon jaklia ngintip lese kala bandai ka jing bakla na kalyang ka xerox machine ka begidon maki ne ka de ka jing le butu na kalyang ka forest department ngimla ban pentik na yang kata namar bagi padi ya kata ka original copy ne ka copy begidon ni ka syai kadar ba kumita jing tho kadon ba kinumla pat ban ong da kumboi pat pet na kalyang jungi minta sing kambu yo no por ni ong ba hapo shibnai ka ninyo shu ka ministry you kin aya kata ka report jong sarkar but ondala aya kata report jong sarkar ngir min kendu ki sarkar ban pentikna ba ya kani ka issue di ban penbet penbet sundon but kawi karai ka jungi kolong ba ya kumungi ong no bastang hi ya kamandir ngim dan objection ya kitu gibri badan hantu borok ke di ban milu ni ya kata ngin mala ban island namar kuma pite bi ya katu ke area baro kamdi hapu kamdi ke benta ba joka dor baston loston na ki dor baston po oposlo ndor mo pe itu area te kumu gini gibri kiyo ya ka efe pi ini isu wala ide isu ibarat na khamat po bri nyutrap kendai kendling bakan isu pat kapin i ya ka jing deko joka sistem jing hagi babun menta kawai kalau hajing yo joka epek kabar kalan transfer act kabalai ka influx issue ini likely ki ngilaban iya ni menta ka kum ka rule joka ECI election commission kalong ba ubri wala don ka menuru ula banyo opek hani wala trip wala sa pala jendru bana melaban kang ting halu kasnong kathar kumna kang yekum kita ke ekiru ni hablai ban pet perman takra bor kini kinong bala ki bawan sa ni baling ju ong bang don kam ban pentri kam no ya ka marasisi but ya ka migrant workman act ka ba amendment ka bang ni nakalyang kasang ni apa mar ni bunsin ba kila u daki wan kini kinong bala bana ba kila sa ndir new plan ki apply efek yo no kilong nong snong no sim kila yo ka efek kapatang ju hiru kila long no telingba ini isu kipini yengi kibun kita kibenta kajingyo allotment jukini ru kala pen kenya kalan transfer act nomor bah husnam arja khatsan kadon ibenta na kalian ka forest department dik kwa ban divert ya kan ka forest land chaka non forest purpose takaba ai kini ai kan ka chaka ban allot bet mapura iki krang bakila ban chna yeng chna hotel chna guest house kumta prepare ni ngila persa halor kata kamta takada ki khamla ban divert chu nyong ba diki divert ya kawai ka forest land kabut borok ni forest land ngiru ngila ban apply ban namta ban chna yeng ban chna sampo forest land ya katakan katuni
Ngatrai di halor tai benta baka forest benta khatat kri ka ong ba kamde ka jaka forest barka ka hap ka jaka to ka revenue ka department lamar ba ka di ka revenue department lesi kala ban ai kum kita ke orders ban china ying ban china sem ne ban mitri de ka kerteng joka jaka ka dulir ka bungi yo ka dishi ka duna ka jaka ki ba ai Jadi hatu kopor kalau adon ke encroachment ru kalau adon ke kisu nak kalian ke dorbas nong lostun baka file percaya kini pandit nomor ba kira encroach wat jaka jaka dorbas nong lostun ru Henry hadin ke tu kis par kalau job no ke dorbas nong lostun ya katu ke jaka pan nak kalian risi la pencai ba kim chimdon kan uno permission kim chimyo kan uno permission na muda nena forest nena po DC office ru ban penkelai ban ai permission bagi China yakini ki boro kila le ba hakamon ke juki kidon ki dukan kidon ki catering business ki bodon huntu ya kataru kile hi klam ka no jingben jingsha nakalian ki siru di ban wan dak sing hindi naka mikda bomla tip tare ki kamla bon poi lor tai benta nakalian jungi nginang pa ya tai jingsha ngi ombang kani ka issue kala pending lagi bun bun snam ngilaya ya kani issue no do arja khat pra arja arpulai kadika por bangi ya ketua por bangi ki bangi pitprai tieng hadin gatu kala wan ka studies ko but arja arpusan i biang makila wan chna biang niki structures boper kani kalong ke ek ba ni kum nakaleng kasang imla biang bangi la kerencai nakaleng disiru ila pincai ya kata bahon nakaleng jung i inchim ya kata ka rabi in penklo ya kan kam in pa syara sarkar bin ab ya kata ka report jong sarkar ya kalian ngujungi ngila bandu kawe ke bakungsan nomor ba ya kate ka jaka barbor lada ngingi te ki mani ni ki ngatare kamdon kat kum kanu ka scheme bayarap na kalian ka sarkar re ngapit pat ya kate ka jaka mahadev kola kidon pat ki scheme lesi kala bande na kalian sarkar na kabrishment Henry kini bureaucrats na po ka sarkar Meghalaya hi kibemdi kijit bureaucracy kibedi kijit bende kibabe pisah kata kata ka jaka ante ya kata ngilalap kini suka bangin yo ikikot ban ka ba ban pentikna ya halor kata ka benta ban ngisa pentit epi kila kata ka bo sangut kibasa hantu kini kita pusa umut ki khun ki jong kita ki pandit ki balasa nuruk kisnam baladem nakalian geseng haus nam arjar apply kila i bang la kendang lu ki bala enku chikiwe pakijaka ngila bet itu nomor ba ngijulap man kapor ba kidon ki break bawan na Assam Uttar Pradesh nakaleng saudang ka pertai ki bamdon ko wansla ki wan jaka ki wan sa tu akador musis pa tingka ya kata kilat pertai kubur ngila batai ki tugisnam ki baladam dan nakaliang jong kini par ki ong ba em kam simdon ko ta ya kabunta ki ong ki dontang 100 sangut bad kini ki 100 sangut ki ditang kita ki family members ne ki bahayang basam juga kita ki pandem nakaliang jong ong ba kum ngilai keren wangi kani kamdi kanong genti ka jongki takimla ban ong baki bahing bahasam kinsa hantu la syais ki kinyap kini kiwi kinsa kanumla ban long konta nistu ya kanyam kerukum ka jongki kamut batang budi pandit kamut bodo ki bahing bahasam ka kapateng banwan kini asa na hoto ka jaka nomor saisin ngan ban biang kadulir nomor karkum kadulir kam sim ai haunu unu brio ka ai bait tang bancna ya kata kamandir ka ay kan tunun bu da katu kapor bahkan mak ya kata ka area bakin ai bancna ya kata kacaka te kabalai kolong ba kinu ki construction ki barang sna thmai mta kin sna kan sakut chokum tu kat ba kan padyo kanu karai na sorka kita kidikimat ki bakham kungsan ki bangila rai mta